Kasip Singh Memorial Government Higher Secondary School, kala chandu commerce stream, day shift, but art stream morning shift, na makaklampaw kathup ka sarkar, ban kantiw shushu ikisit, nakabanta ki khana school ki bapuli hakide gilain. Yakani lapan pau de kerung penyai ke school Sip Singh ki bla syayong ngan, na marwat hadian bla batha ki ban pha ek jingterwa, hendai indalapan mi ikathup Kasip Singh kapshim ladan satya. Kani kala penlong ke principal ke kong di hujan ban phone cuba kabri alwalang Emily ke nong stoik ubalai kran ni ke kam menteri rang ba ke jala me klea konat ke sangma bat lapen urlong ika kumta hakalai trek ucili urja opsan nagalang jong school kala yo ban prepare ba ano ke class 11 commerce stream day shift but art stream morning shift hakaba ba kabriel ulalong ku mukongsan harangkar ke jingidan lang ba HK thaba additional deputy commissioner ke West Khasi Hills ke kong di hujan in charge principal ke Sip Singh Memorial Government Higher Secondary School kapla penyai ru ik jingilang kinong hikai juga school ki khana school ki kme khipa bat ki we ginong ishim banta ai play kinong hikai kapla pen pas bhai ki khon ke jomi bat kam jo ki kme khipa ki ba ai men sim da ka di gai ki khon kane ka de ka thong ma jomi banginang kme nanti bakan yak te kme khnang ba ka lawe ki jom ka imlang ka salan ma jomi ba ka jaj pen reu jomi khalam ka jaj pen reu ki ba kio Naso wala ay play siya gabi. But kani ka nang itang ka jingsdan. Nakamada ka jingim gabi. But nga sakran ham sibet. Ya kaya ngam lagi. Khon ki jumi di samlay ki jumi bawan puli manda. Aray kimliat naso wala ay kublay ni konge daya ikong hujan. Ladam day mapun mai ka kamas bat ka art stream kalakot konong stay. Daya ay kublay yafi. Walis bidang pun namang ngate ngamtip. Kile ayu po ka department. Tarna ya bala pun gala na milian dom ro khandia muka. Boro shibet tu dekran chikin ta dan dan tarai. Amar bala su khloit ba kuno mamte ya ka jingjia. Tare gi so sorom bo bi mare phone manstar na update tik khandai baje na latte ko chi mustar khandai baje ba ki. Khandai be tik na ko chi mustar wa sir. Bale bi na dai ni na mustar baje. Ka komas wat art stream morning shift ka khandang na kalis bo kumno kunta amdang dek nang dang sar kya ai assurance bet bagi sukmen sigadai ai bet ka assurance bo long stop kam dai bandu matra ino kami banai ya thakti na bichi mustar bagi yo bagi kran kumni kam dai manga yo pio bo he we de tong tong hong ikong de tong hong ke education department bo de tong tong hong ban pensap are la na to konrad ke sambau snabrete pulang Reito ini taktil dan baguntai ser korat sama isim sekali. Bagi jinjenja dijompi kimbat yang kejinglong pada kejingkiu kerdan kejompi. Ai bagi jinjenja jompi kilong ke shantem bakin kiu aga jingiu kejompi. Umnan bayi ubreo ko pertaibo punum samjini. Barak ubasyan jini. Akan mau mensiap permanent school. Kaju apa ngapai? Wan sinong stoi, beda di Shillong. Arawan ng stoi meripay di imay na yun. Kaya mensim nga menganam nong kung balong imay. Nganap trace to. Ba't kaya kita ka motivate na? Kaju ya biro ko. Lara bisno mabidang ka jingdo jingkerman. Pay ki imay la jong, pay ki ikpa la jong, pay ki kirman ki para la jong aye. Hato kilong kumno. Hangta bin sayo mensim manong manganap tresitong nak benda kajin ha kajin kesan kawan nakli berbiswa hadai bila mundur kunta satu rekan sawan kajin ha kajin kesan kejompi ya hari lar bipet tangi lagi jadi jinge lagi bipet chu imei pa jompi kibla tresitong magminat berkuno bikiwe kajin kai ka menta ka pinsapyo pinsa yo mensim ya lagi bipet ikiparlok lah ni tai boleh abstrai Pipai sini upaya hidup di rumah kaki. Pipai sini me konstat mana? Pipai sini bolong kunta. Pipai sini pin compare kada sini kamdon jumo. Kathong kadai ngopi. Kadai ngopi. Hirai badan kathong ka kong santam. Hapo kadonor ka jumpi. Kata kathong ka jumpi kada ka jingminot. Ka jingminot. Labila boy ka jingminot. Papibo yo play kman. Kamdon na karway pada kalenti magkirula kan kiyo kasi yung nasong. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. ka plus f Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet.
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.